Senina rasturang meriah ukurta, bancika kita jumpa ibas acara pepalam pusuh, ibas kanal YouTube YKB Bahasa Karo. Sopesi begikan kata Tuhan, mari ertoto kita. Tuhan Bapa kami ibas surga, ngatakan bujur kami bandu Tuhan. Meriah ukur kami, sebab banci kami perjumpakan Tuhan ibas kanal YouTube YKB Bahasa Karo. Mari ngeranakam Tuhan, turikan katandu. Sebab te kami katanduemu jadi gegeh, ibas kami dalani kegeluhut di tengah dunia enda. Ibas gelar Yesus kami reh mindo penampat man bandu. Amin. Kata dibata sisek man banta wari enda, ibuat ibas surat wasiat si erjudul ula bagi kacang lupa nandangi kulitna. Ibuat ibas kitab ulangan bindu 24, menaken ayat 10 pitu seh bindu 25 ayat si pempatken. Erpalasken jadi palas ulangan 24 ayat 8 nina bagenda kata Tuhan. Olandigat pe ulupa kendu maka naikam jadi budak i Mesir. Ema sababna maka kuberikan man bandu perintah eda. Senina rasturang kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Pernah kin si begi lagu bimbi karya mendiang Titik Puspa. Lagu enda alu menarik nurikan karena sekalak si muda-muda si tergelar bimbi si lawas ibas kutana nari. Tujunna ku kota ngeluh alu cuba-cuba. Kepeiken ikota bimbi rasil. Banci datken kini berhasil entah pe sukses ia. Bimbi lanai yang git nandai kadekadena. Hal enda ituriken desken kacang sikin lupa nandangi kulitna. Perpulungan Tuhan Yesus. Kinatana turi-turin bagi bimbi pe itandai ibas pustaka si badia. Kala Israel sikin susah dengan mesra gunandalani perdalanan ku tanah Kanan. Genduari bangsa enda ngorasil. Bangsa enda ngondatkan juma simbelang. Raspe kebun-kebun, janah perani alu melala buahna. Senina rasturang, anem bagegia, godan jadi kala si rasil, emekap ia kapna. Maka krina kini berhasil na desken usahana sendiri. Maka ia kapna, ia saja si banci menikmati si sada. Endama si persingeti Tuhan. Kini berhasil desken perkuah ati di bata. Anugerah Tuhan. Sikit perkuah ati. Genduari ngaju kala enda. Segala banci jadi kala si erkuah ati. Senina rastura. Alu bagi kai dagi hubungan naras kita. Perkuah ati di bata la terjem kini berhasilan dunia enda. Tapi terutama keselamatan tak. Kuni kala Israel ipersengeti kampe merenda budak. Kita pe ipersingeti kampe merenda kalak perdosa. Senina rastura selaku kalak perdosa si enggo iselamatkan. Gundari giliran ta guna nampati kala si perdosa si debanda. Segelah kala enda pe banci ngenanami pengalami dosa ibasang juru selamat nari. Amin. Artoto kita. Ngatakan bujur kami man bandu Bapa. Kuga kam nggo ngerana man kami. Erpalaskan katandu. Maka nindu keleng lias atindu. Labo pernah erleka nandangi kami. Kami selaku kalak perdosa. Singgo islamatkan kam. Pelin-pelin perban perkuah atindu. Ajari kami singgo ngalukan keselamatan. Gelah tanggung jawab kami min iakap kami. Guna banci mabai kalak sideban. Segelah banci nandai kam. I alo kena kam jadi juru selamatna. Jena ia penggit nadingken kegelu kena silangena atindu. Jadikan kami jadi pelaku arah katandu.
Alami kami Bapa, dengkehkan toto kami. Arah Yesus singgung alami dosa kami, reh kami ertoto bandu. Amen. Sini naras turang bagenda me kata dibatasi sekman banta. Mindo kami olah kita lupa guna nge-like, subscribe, bagi pesi bagikan man kalak si deban. Alu bagi kita nggo ikut pembarkan berita si meriah, nang dangi kalak si deban. Tuhan masu-masu. Amin.